Comme nous avons fait la dernière vidéo, le compodium, bien sûr, la partie 6, liée le chapitre 6. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 7, un chapitre très important, vu qu'il compte parmi ces lignes la fête de la Ashura. Alors, comme nous avons fait le chapitre 5, on est à moins 15, le chapitre 6, on est à moins 8, et le chapitre 7, le début bielo, on est à moins 2 jours de la fête d'Ashura. يعني في الشابيتر 5 كانت باقي لهم 15 يوم، الشابيتر 6 باقي لهم 8 ايام، وفي الشابيتر 7 باقي لهم غير يومين. Alors voyons voir les éléments les plus importants. On va essayer de les détailler verbalement, essayer de m'accorder une oreille attentive ou commençons. Bismillah. Alors la première partie, toujours dans le site, on va essayer de mettre les lustres. On va accrocher les lustres. Préparatif au site, bien sûr, on va accrocher les lustres. Si Mohamed va avoir un tambourin et une trompette qui seront achetées par son père Ma'al Islam. Bien sûr, toutes les femmes, toutes les voisines du quartier, toute la ville de Fès, bien sûr, tous les habitants de la ville de Fès achètent des instruments de musique qu'on utilise, bien sûr, qu'on joue avec le jour d'Ashura. كل شيء الناس كيشريو الدربوكه، كاين اللي كيشري داك البندير، كاين اللي كيشري التعريجات، وبيان سور سيدي محمد تا ما خفاش عليه حقه، اختار الترومبيت بيان سور الناي و لو طامبوران، وكلهم تيطلعوا لي تيراس عيالات كاملين وتيبداو يطبلوا ويغنيو بيان سور باسكو سي لا فيت تاع عاشوراء. سيدي محمد sera accompagné par son père chez le barbier الحجام، تنقولوا le barbier الحجام، le coiffeur بيان سور غنهضروا هنايا على le coiffeur. مال هاد لو كوافور هذا هو اللي غادي يحسن لهم بيان سور توجدهم لغد ليه اللي غتكون فيه عاشوراء. دخلوا وحضروا لواحد السيد كيدير ليه لو باربيي اون سانيي. شنو هي لا سانيي؟ هي الحجامه. راكم عارفين الحجامه؟ الحجام هو كاين كيدير الحجامه، كتمشي عنده في العنق ديالو تيدير لك الحجامه. الوغ مشاو حضروا لواحد السيد كيدير الحجامه. بيان سور هو هاد لو باربيي il était détesté de Sidi Mohamed. Mais qu'est-ce qu'il a le narrateur? Pourquoi? Parce que c'était lui qui sera bien sûr chargé de sa future circoncision. هو اللي كان غيكون مسؤول على انه يختنو، فبالتالي بحكم بانه خايف من الالم فما تيحملش هاد الحجام هذا. وان بلوس il a découvert qu'il était trop bavard. Il était bado بركاك بزاف، يعني كيسوق بزاف و bavard. Alors il n'était pas du tout apprécié par Sidi Mohamed. La matinée du jour de l'Ashura, le réveil est pénible. الصباح تيفيق بصعوبة Sidi Mohamed. Sa maman l'encourage à se réveiller pour porter ses nouveaux habits. Bien sûr, le réveil était à l'aube في الفجر. Bien sûr, هنا غادي يصليو ويمشيو للجامع يصليو وهو لابس الكسيوة ديالو، لابس البسة ديالو. والمشكل اللي غيكون مع الحوايج ديالو ان حوايجو كانوا بلو غران كو لوي، اوزون مونشور حتى لي مونش كلشي كبير عليه، لا شوميز لو جيلي بلوتو لا شوميز و اوسي لي بابوش دون سي بيي اللي كانوا كيزلقوا ليه كل مره خطوه كطير ليه البلغه كتزلق ليه لان كبر منه. بيان سور من بعد ما غيمشيو للمسيد غادي يفرحوا وسيدي محمد غيدخل حتى هو شاد لو سييرش في يديه وغادي يدخلوا غادي يبقى حتى هو يرتل ويغني معاهم ويدير معاهم الامداح الدينيه اللي كتكون في يوم عاشوراء. سيدي محمد غيكون فرحان مع لي لوميير اللي كاينين والشمع اللي شاعل. سافا لوي رابلي لا بواط ا ميرفي. الا تشوفوا هنايا هاد لي لوميير، هاد لو شون ليكسيكال اللي غيكون عندنا اوتيليزي. الا قلتي لي استاذي شنو هو لو ريجيستر ليتيرير اللي عندنا، لو ريجيستر ليتيرير اللي عندك هنا سي لو ميرفيeux. Pourquoi? Ça nous rappelle le monde merveilleux dans lequel vit Sidi Mohamed lorsqu'il est en compagnie seul avec les objets hétéroclites de sa boîte à merveilles. Alors, après avoir visité le site, غيمشي هو والاب ديالو la ville pour faire un tour, bien sûr rencontrer les gens, saluer tout le monde, souhaiter bonne fête aux marchands et bien sûr aux habitants des quartiers voisins. Après l'après-midi, c'est Lala Aïcha qui va rendre visite à Lala Zoubida, chez elle à la maison. Bien sûr, avec un papotage, des commérages, échange de paroles, quelque chose qui n'intéresse pas
fortement Sidi Mohamed. C'est pour ça, alors le soir, Sidi Mohamed est content de retrouver ses anciens amis. في الليل سيدي محمد غيكون فرحان انه غادي يعاود يلبس حوايجو الطبيعيين وما يبقاش معدة في دوك الحوايج، ما معناش انه ما كانوش عاجبينه، غير المشكل اللي كان هو il était gêné parce qu'ils étaient plus grands que sa taille. Voilà. Alors c'est en quelque sorte chapitre 7, chapitre de la fête de Ashura. Merci à tous.